Waqakiya galatomi male marjamre Jesus kenya galatomi male marjamre ያልቻለውን የሚችለው ኢየሱስ ነው የተዘጋውን ማተብ የፈታ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እንኳን ለዚህ አበቃችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ባጋ አሲን ባታነ ጎፍታ ኢየሱስ ኤቢሱ ቁልቁሎተ ጉሚ ዋቃ በየከሳ ቢያላ ከርተን ካባፍ ኪባከርተን ባፍ ያከጅርተን መቃ ክርስቶስ ነገን ጎፍታ ሲሪፋተው ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቃ ባለበራት ካናት ወሪ ከሰጡ ሙልአተ ካና ደገሪሳፍ ጉዶን ወለን አባታነ targaggooti haadhotiin abbootiin gooftaa eebbisu akka miidiyaa kana gubbaa baay'ee lallabuuf baay'ee takaraateetan waan qaddanuun kana bira dhaabbatan cufa gooftaa eebbisu barii keessan kaa'ee baata'u ulfina guddaa isinii qabaa kabaja guddaa isinii qabaa wangeela kana qabsuuf warri guddoon waliin sochoota eebbifamaa sanuma akkasuma warri teettanii daa'atan eebbifamaa kanaafi gooftaan wargaaree jira warri Itoophiyaaf Keeniyaa hirtan warri Gujii Booranaa hirtan nageenyi isii ta'u Afriikaaf addunyaa akka hirtan eebbifamaa Yesuus Kiristoos waaqa barbaraati adhaa ዋንጫለ ከዋቂና ማከን ዋንጫለ ከዋቂና ማከን ማን ወንጫለ ከዋቂና ማከን ማን ቀርሺ ወርቂ ዳይመንዲ ዶላራ ኒቲ ዶክተሩማ ወኪም ፕሮፌሰሩማ ወኪም ባርኖታ ዋቃይ ዋንጫለ ወኒ ነው ከን ማን ወኒ ዋጫለ ከዋቂኑ ከኑ ዋን ሰዲ ጉርዶ ጅራ ቶኮ ወኒ ጫለ ወኒ ዊዲ ዋቂኑ ከነ ቶኮፓኒ ኢልማፊት አንድያው ልጁን ለኛ ሰጠ ኢልማፊ ቶኮቸ ነው ገን ለማፋኒ ሐፈሮቁሉ ነው ገን ሰዳፋን ቆንቆፊ ነው ገን ቃሉን ሰጠን ውድ ነገር የሶስቱ ነው አንደኛ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር ውድ ነገር ለሰው ልጅ የሚሰጠው ነገር ምንድነው ውድ ነገር በጣም ኤክስፔንሲቭ ሆነ በጣም ውድ የሆነ ነገር ለሰው ልጅ እግዚአብሔር የሚሰጠው ነገር ሶስት ነገር ነው እንደኔ ማለት ነው አንደኛ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ልጁን ነው ሰጠ ውድ ልጁን አንዱ ልጁን ነው ለኔ አጣተኛ ላንቺ አጣተኛ ለዓለም አጣተኛ እግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠው አንደኛ ውዱ ነገር ኢየሱስ ነው ሁለተኛ ውዱ ነገር መንፈስ ቅዱስ ነው የሚበልጥ መንፈስ ቅዱስን እንዴት አብልጦ አይሰጣቸው ይላል ሶስተኛ ቃሉን ነው ቃሉን አገኘ ውድ ነገር አግኝታል መልካም ነገር አግኝታል ስለዚህ ቃሉን ማዳመጥ ከቻልክ ህይወት ተለወጠ ቃሉን መብላት ከቻልክ ሰውነቴ ለነፍሴ ለአጥንቴ ለመንፈስ ሁሉ በረከት አገኘ ስለዚህ ይህን ቃል ስንሰማ ሁሉ ጊዜ በመንፈስ መሆን አለበት ይህ ቃል ሰምቶ በረከቱን መቀበል በመንፈስ የሚያዳምጥ ለቃሉ የሚታዘዝ ሰው ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ መልካም ያደርጋል ሃሌሉያ ካናት ጀቻ ካናጊያ አንዳንድ ጊዜ ቃሉን መቀበል ስለማንችል ቃሉ በመንፈስ ስለማናዳምጥ ብዙ በረከት ያመልጠናል ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ለእናንተ ልስጥ አንድ ድመት ሺህ ብር ወይ 100 200 ብር ይዘህ አስቀምጠ ሳምባ እዚህ ብታስቀምጥ ብር መውሰድ አትችልም እቺ ድመት ምን ሆነ የምትወስደው ሳምባውን ነው ለምን ይቺ 200 ብር 100 ሳምባ መግዛት እንደምችል ስለማታቅ ሳምባውን ትወስዳለች እንደዚሁ የእግዚአብሔር ያውቃል እንደ ብር እንውሰድና የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል ስንችል ይሄንን ዓለም ሁሉ መግዛት እንችላለን ብዙዎች ቃሉን መቀበል ስለማይችሉ ብዙዎች ለቃሉ ቦታ ስለሌላቸው ለዚህ ቁሳቁሳዊ የምድራዊ ነገር ላይ አይናቸው ተጥለው መልካም ነገር ሳያገኙ ይቆያሉ ድመታውን 200 ብር ይዘህ አስቀምጠ ሳምባ እዚህ ብታስቀምጥ 200 ብርን ትታ ሳምባ የምትወስድበት ምክንያት የብሩን ዋጋ ስለማታውቁ ነው የብሩን ዋጋ ብታውቅ ኖሮ ብሩን ወስዳ ከዚህ አንዱ ሳምባ በዚህ 200 ብር ብዙ ሳምባ ገዝታ ትጠቀም ነበር እኛም የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚሁ መቀበል ብንችል በዚህ ቃል ብዙ ነገር እናገኝ ነበር ዛሬ እንደዚህ ሆነ ይላል
Adhiresni deebi'a warra afaan Oromoo dhageettan. Yesuus geetaa no. Addurreen tokko fakkeenyaa birrii 200 keettee sombannaa tas keette. Addurree maan fudhatti? Somba fudhatti. Maafi somba fudhatti? Gatii birrii tanaa waan hin beekneef. Humna birriin tun qaddu waan hin beekneef. Adoo birriin tun akka somba 200 sii bittu beette. Addurreen tun maan hin fudhattu? Somba fudhattu. Hardhalle nuti jechi Waaqayyoo kun fayyaa, nagaa, eebba, birrii, warqii, jireenya akka nu bitu, akka nu kennu otoo beekne qoonqoo jiraattu fudhanna. Yeroo hedduu wayii nuti qoonqoo taphatu hin dandeenyeef waan qoonqoon tun birrii nu ta'u seenu, waan qoonqoon tun mana nu ta'u seenu, waan qoonqoon tun jireenya nu ta'u seenu, waan qoonqoon tun fayyaa nu ta'u seenu. Namoota hedduun qoonqoo fudhata waan hin dandeenyeef fayyaan fudhatan. Qaaluu be'imini silaaltaqabilu altawaayidaachum dhugeeffannaa fudhadha amma. Haaleluyyaa. Ergaan si qabu Iyesuus ganama kana waa caale sii kenna. Waan caale sii kenna. Luqaas boqonnaa 11 fi lakkoofsa 9 gubbaa dubbisee waaqa waliin kadhannaa wanni caale ka waaqi namaa kennu maan hafuura qulqulluu Iyesuus qoonqoo isaati. Ameen. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9 gubbaa kanadha. እኔም እላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁማል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልግም ያገኘዋል፣ መዝጊያን ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል። ሃሌሉያ። ወር ዳጣው ጀላበናን ወር በርባዱ ሂንናገር ሀጋፋቱ ሂንከነኒት ጋፈት ሲከነንቲ ዳጣይ ሲጀላበናንቲ በርባድ ሂንናገታ ናሚቶ ቶኮ ሁጂሌ በርባቱ ታይለሌ በርባቱ Andubbiin namaallee hin fedhu jedhe seetiya. Cadhittee sibira teetture naasan. Barbaadi ka'i hin dhaggatta hojii. Barbaadi ka'i lubbuu barbaadi. Wangeelaayin lubbuu waaqaa barbaadi. Lubbuu jidda barbaadi. Lubbuu badda barbaadi. Hin dhaggatta nama. An nama dhabeedha. Namni hin dhageedha. Ati nama hin barbaannere. Ati lubbuu hin barbaannere. Haaleluyyaa. Tokko tokko an birrii dhabeedha. Ayeebba dhabeedha. Ati hojii hin barbaannere. Barbaadi hojii. Daldalaan barbaadi hojii. Tajaajilaan barbaadi lubbuu. Barataan barbaadi beekumsa itti baata. Maqaa Yesuusiin nageenyi sii ta'u. Felliguu taageenyaalaችሁ አንኳ እኮ ይከፈትላችኋል። ኤጊ ጀደን ዱባ እና ማጃይቡ አካና የሚለምን ይቀበላል፣ የሚፈልግም ሁሉ ያገኛል፣ መዝጊያ ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል። አባት ከሆናችሁ ከእናንተ ከማንኛውም ልጅ እንጀራ ቢለምነው እርሱ ድንጋይ ይሰጠዋልን? አሳ ደግሞ ቢለምን በአሳ ፋንታ እባብ ይሰጠዋልን? ወይስ እንቁላል ቢለምን ግንጥል ይሰጠዋልን? እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባታችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣችሁ? ኢሲኒ ኢልሜንቴሰን ዳቦ ሲንከዳተ ዳካቴ ከረተኒ ቁርጡሚ ሲንከዳተ ቦፈቲን ከኒታ ቁጳ ዮኪን ቁጳ ከዳቴቱን ቃንጂቡት ከኒታ ኢሲን ሐሞሌቴተኒ ኢጆሌ ከሰኒፍ ዋንዳንሳ ከኖ ዮዳንዴታኒ አን አባን ከሰን ሰማይ አካም ዋንጫለ hafuura qulqulluu isin kennine. Wanni caale Holy Ghost, wanni caale Holy Ghost, wanni caale Holy Ghost, wanni caale birrii moti, wanni caale fooqii moti, wanni caale beekumsaa moti, wanni caale namaa moti, wanni caale birrii waa addatti moti, wanni caale hafuura qulqulluu Holy Ghost. Me Holy Ghost jedhime. Holy Ghost jedhime maqaa Yesuusiin. ኢየሱስ ጎፍታ የበለጠውን ነገር እንዴት መንፈስ ቅዱስን አይሰጣችሁም? መንፈስ ቅዱስ የሚበልጥ ነው። ኢየሱስ የሚበልጥ ነው። ቃሉ ይበልጣል። ከዚህ ከምድራዊ ነገር ከምናገኘው ቃሉ ይበልጣል። ቃሉ ምድሪቱን ይገዛል። ቃሉ ነገሮች ሁሉ ለኛ እንዲገዙ ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ነገር ይሰራል። እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጠን፣ ልጁ መንፈሱን ሰጠን፣ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ሰጠን። ጸጋ ደግሞ ወደ መንግስቱ አፈለሰን። ያድናል፣ ይታደጋል። ሃሌሉያ። አየህ ሮቴሽን ነው እንዲህ። እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጠን፣ ልጁ መንፈሱን፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት። ሃሌሉያ። ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ኢየሱስን መከተል አትችልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ልትሆን አትችልም። ጴጥሮስ እኮ ከጌታ ጋር በልቶ ጠጥቷል። ኢየሱስን ካደበት ምክንያት መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ አልመጣም። በስጋዊ ሞሽን ነበር የሚሄደው። ግን መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ ጴጥሮስ እንኳን ኢየሱስን መካተውና ነፍሱን ነው ሰጠ። መንፈስ ቅዱስ በአንተ ላይ ከወረደ መኪና ብቻ አይደለም፣ ቤት ብቻ አይደለም፣ እርሻ አይደለም፣ ራስን ትሰጣለህ። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ያገኛቸው ነው ሐዋርያት ነፍሳቸውን የሰጡት ጌታ። ዛሬ እኛ ገንዘብ ለጌታ መስጠት አንችልም፣ እርሻ ለጌታ መስጠት አንችልም። እርሻ ቶ ገንዘብ ቶ መኪና ቶ ቤት ቶ ጊዜን ለጌታ መስጠት አቅቶን፣ ማምለክ አቅቶን፣ መጸለይ አቅቶን፣ ማንበብ አቅቶን ስንቱ አለ።
ለእግዚአብሔር ጊዜ አጣ ነው። ለዝሙት ጊዜ አለን፣ ለስካር ጊዜ አለን፣ ሰውን ለመሳደብ ጊዜ አለን። ሄይ ለወንጌል ጊዜ የለም፣ ለስብከት ጊዜ የለም፣ ለጸሎት ጊዜ የለም፣ ለአምልኮ ጊዜ የለም። እግዚአብሔር ይፈውሳችሁ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ የበለጠ ነገር ታገኛለህ። የበለጠ ነገር፣ የሚበልጥ ነገር መኪና አይደለም፣ የሚበልጥ ነገር ፎቅ አይደለም፣ የሚበልጥ ነገር ወርቅ፣ ብር፣ ዳይመንድ፣ ዩሮ አይደለም፣ የሚበልጥ ነገር አሜሪካ አይደለም። የሚበልጥ ነገር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችኋለህ። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብዙን ነገር ኮንትሮል ያደርጋል። ሞትን ኮንትሮል ያደርጋል። ጨለማን ይመታል። አጋንንትን ይመታል። ደዌን ይፈውሳል። ምክንያቱም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሱፐርናቹራል ፓወር ከተፈጥሮ የተላቀ ኃይል ነው። የሚበልጥ ኃይል ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚበልጥ እንዴት መንፈስ ቅዱስ ሰጣችሁ ማለት አካም ከጫለ ሀፉሩ ከስኒ ከነለ ሀፉሩ ዋቃዮ ጋፍርፈ ጅሬና ሲቲያ ቦቆና ሲቲያ ሁምና ሲቲያ ዋቂላን ዳገሙ የሮ የልቀባት ሙደቴ ሀፉሩ ሁሉ እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድር ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በኋላ ሰንፎ ነበር ይላል ዘፍጥረት 1:1። ኢየሱስ ጌታ ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ከሶስቱ ከስላሴ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያ ጊዜ የታየ ሙሴ እንደጻፈ ማለት ነው። ሙሴ እንደጻፈ ከሶስቱ መለኮት ከታየ መንፈስ ቅዱስ ነው። በኋላ ሰንፎ ነበር አለ። መንፈስ ቅዱስ በኋላ ነበር ይላል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ልክ ክርስቶስ በአካል እንደተገለጠ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ሲፈጠር ታይቷል። ያድናል፣ ይታደጋል። ለሁለተኛ ጊዜ ግን በሐዋርያት ላይ በሊሳን መስሎ በእሳት ተገለጠ። በኢየሱስ ላይ በእርግብ አምሳል መጣ። መንፈስ ቅዱስ አሸናፊ ነው። እሱ ድካማችን ያግዛል። ሮሜ 8:26 ላይ መንፈስ ቅዱስ ድካማችን ያግዛል። ብርታታችን ነው፣ ኃይላችን ነው፣ አምላካችን ነው። ጋድ ኦምኒ ፕሬዘንት፣ ጋድ ኦምኒሸንት፣ ኢተርናሊቲ ጋድ፣ የዘላለም አምላክ በሁሉ ቦታ የሚገኝ ሁሉን የሚችል ነው። ዲስ ዘ ዲቫይኒቲ ኦፍ ሆሊ ጎስት፣ የመንፈስ ቅዱስ አምላክነት በሁሉ ቦታ ይገኛል። እኔ ጋር አለ፣ አንተ ጋር አለ፣ አንቺ ጋር አለ፣ እሱ ጋር አለ፣ አሜሪካ አለ፣ ኢትዮጵያ አለ፣ ፍንጮ አለ፣ ጉጂ አለ፣ ገጠር አለ፣ ከተማ አለ። መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ቦታ የሚገኝ ጋድ ኦምኒ ፕሬዘንት፣ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚያውቅ ጋድ ኦምኒ ፖተንት፣ ሁሉን ይችላል። ኢተርናሊቲ ጋድ የዘላለም ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5:3 ላይ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትፈታተናል። መንፈስ ቅዱስ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትፈታተናል አለ። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው፣ ፈጣሪ ነው። ኢዮብ 33:4 ኢዮብ 33:4 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፣ ሁሉን የሚችል አምላክ እስትንፋስና ሕይወትን ሰጠኝ። ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ፣ ይፈጥራል። ኢዮብ በመንፈስ ቅዱስ ከተፈጠረ በኋላ ነገሮች ሁሉ ደብል በቃ እጥፍ ሆነለት። በመንፈስ ቅዱስ ስትፈጠር አገልግሎት እጥፍ ነው፣ ጥበብ እጥፍ ነው፣ በረከት እጥፍ ነው፣ ጉልበት እጥፍ ነው። የፉረ ዋቃት እንደተንተ ኤብከ ተቻ ማንከ ተቻ ለኢንት ተቻ ታይልክ ተቻ ማቃ ክርስቶስትን ሀፉር ዋቃ ሲናኡም መወለዱ ከእናትና ከአባት ተወልደናል። ሁለተኛ እንወለዳለን በክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ። ሃሌሉያ! በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን ማገልገል ስንጀምር ብዙ ነገሮቻችን ተራራ የሆነብን ነገር ሁሉ ሜዳ ሆነልናል። መንፈስ ቅዱስ ልዩ ኃይል ነው። ልዩ ኃይል በእናንተ የሚኖር በእናንተ ውስጥ የሚኖር አለ። ኢየሱስ በምድር ሲመላለስ ከሰው ጋር ይበላ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ግን በውስጣችን የሚኖር ከኛ ጋር የሚኖር አምላክ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ይላል። መሳፍንት ምዕራፍ 11:29 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በዮፍታሔ ላይ መጣ፣ ምጽጳን አለፈ፣ ገለዓድን አለፈ፣ አሞንን አለፈ። መንፈስ ቅዱስ ከሀገር ወደ ሀገር፣ ከመንግስት ወደ መንግስት፣ ከዘመን ወደ ዘመን የሚያሸጋግር ኃይል ነው፣ አምላክ ነው። ዮፍታሔ የተጠላ ነበረ፣ በወንድሞች የተጠላ ነበረ፣ በዘመድ የተጠላ ነበረ። ነገር ግን መሳፍንት 11:29 ላይ ዮፍታሔ ምጽጳን ገለዓድን አለፈ። ከሀገር ወደ ሀገር፣ ከእድገት ወደ እድገት፣ ከበረከት ወደ በረከት የሚያሸጋግር የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። መንፈስ ቅዱስ በዮፍታሔ ላይ ሲመጣ ዮፍታሔ እየተሸጋገረ እያለፈ ሄደ። ዛሬ እናገራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ እያለፈ ትሄዳለህ። ከንግድ ወደ ተሻለ ንግድ፣ ከአገልግሎት ወደ ክብር አገልግሎት። አገልግሎት 4 ደረጃ አለው። አንደኛ የእምነት አገልግሎት፣ ሁለተኛ የቅባት አገልግሎት፣ ሶስተኛ የንግስና አገልግሎት፣ አራተኛና መጨረሻ የክብር አገልግሎት ነው። የእምነት አገልግሎት ላይ ትጠራለህ፣ ትናገራለህ፣ በእምነት ትናገራለህ። የቅባት አገልግሎት ላይ
ትተነብያለህ፣ ትናገራለህ፣ ትዳስሳለህ። የንግስና አገልግሎት ታዛለህ። በረከቱን አዝዣለሁ፣ ከፍቻለሁ፣ ተፈወስ ብለህ ትእዛዙን ትናገራለህ። የንግስና አገልግሎት ነው። የክብር አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኮምፕሊትሊ ካንተ ጋር ይሄዳል። የምትንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ ካንተ ጋር ነው። ተጃጅል ጎሳ ከናሲ አርገቱ መቃስ ውስጥ ኢየሱስ ጎፍታ የበለጠ ነገር መንፈስ ቅዱስን እንዴት አልሰጣችሁም? ካንጫለ ፎር ዋቀዮ ከበስን ከኑ ወን ጫለ ዋቀኑ ከኑ ሀፎረሳት ወን ጫለ ዋዋቅ ዋቀኑ ከኑ ክርስቶስ ወን ጫለ ከዋቀኑ ከኑ ቆንቆሳት ሃሌሉያ ዋን ጫለ ሲከና ባጣ ኤብ ጫለ ፋያን ጫልት ኢልሜን ጫለ ማን ጫለ ማኪናን ጫለ ባርኖት ጫለ ቡደን ጫለ ሚንዳን ጫለ ሱልጣን ጫለ ሲከነም ሻታ ጋላባድ ይሞስ ሲተው መንገድ ሲከነው መቃስ ውስጥ ኤብ ጫለ ሲከነም ነጋን ጫለ ሲከነም ሄይ ማን ጫለ ሲከነም ጅሬን ጫለ ሲከነም ጅሬን ጫለ ክርስቶስ አርጋችሁ ተጃጅል ጫለ ሐፉራን ተጋይሉ ዲበማኒ ተጋይሉ ጉታማኒ ተጋይሉ ሃሌሉያ ሐዋርያቲን ተወስዳታ ተወተ ዮን ጉታም ኤጊ ጉታን ተዱ አንሶዳቱ ካናት ሐፉሩ ቁሉን ጋፋ ጋር ከዱፈ ሁን አርጋተን ሐፉሩ ቁሉን ጋፋ ጋር ከዱፈ በኩስ አርጋተ ሐፉሩ ቁሉን ጋፋ ጋር ከዱፈ ጅሬን አርጋተ ሐፉሩ ቁሉን ጋፋ ጋር ከዱፈ ጨተ እንደ ቢያ ጨተ ማቃ ክርስቶስ ሐፉሩ ቢያ ሲጨሲሱ ሐፉር ኡልፊና ሲጨሲሱ ሐፉር ጉድና ሲጨሲ አርጋተ ማቃሶስ ሜ ሆሊ ጎስት ማሻታ ካላባዳ ጋማዲያሞስ መንፈስ ቅዱስ አሸናፊ ነው። መጽሐፍ የተጻፈ በመንፈስ ቅዱስ ነው። ኢየሱስ ሲወለድ በመንፈስ ቅዱስ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ ዓለም አልተፈጠረችም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ አልመጣም ወደ ምድር። ኢየሱስ ሲወለድ በመንፈስ ቅዱስ፣ ሲጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ፣ ከሞት ሲነሳ በመንፈስ ቅዱስ፣ ወደ ሰማይ ሲወጣ በመንፈስ ቅዱስ። ሃሌሉያ! ያለ መንፈስ ቅዱስ ትምህርት የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ወንጌል የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ በረከት የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ድል የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈውስ የለም። በካርናል ማይንድ ሀገሪቱ መለወጥ ትውልድን መለወጥ አንችልም። ትውልድን መለወጥ የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ነው። በመንፈስ ተሞሉ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሲያይ ሰዎች ከመንፈስ ውጪ ሆኖ በካርናል ማይንድ ዓለም በጥበባ እግዚአብሔር ማወቅ ስለተሳናት ይላል መጽሐፍ። በዚህ ምድራዊ ዓለም በካርናል ማይንድ እግዚአብሔርን ማስደሰት እግዚአብሔርን ማገልገል አንችልም። ኢየሱስን መከተል የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያገኛችሁ፣ እሳት ያገኛችሁ፣ ክብር ያገኛችሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ያገኛችሁ። አሁን ፈውስ ያልፋል። የጤና ፈውስ አገኘ፣ የኢኮኖሚ ፈውስ አገኘ። ጭንገፋ ካንተ መታው፣ እርግማንን ካንተ መታው፣ ድህነትን ካንተ መታው፣ ኪሳራን ካንተ መታው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መታው። በተቀባው ቅባት በክርስቶስ ስም በረከትን አፋጠቁ፣ ደጆች አስከፈትኩልኝ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚበልጥ እንዴት መንፈስ ቅዱስ አልሰጣችሁም? ዋንጫ አለ አካማ ፎር ከስንከን ሀፎሩ ቁሉ ዋንጫ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለለም ሀርጠለ ሀጋ በረበራ ሰንማ ወን ጫልተ ማነስ ሴንቱ ወን ጫልተ ኪሲስ ሴንቱ ወን ጫልተ ኦነ ሴንቱ ኤበስ ኤቢሱ መቃ ክርስቶስ ይፈርድ ኤበከረፈት መቃ ክርስቶስቲን ግቢቴቲ መኪና ሞናኬቲ ሆሪ ሰሙኬቲ ቤኩንስ ኦኔቴ ተፎሩ ቁሉ ሲተው መቃ ኢየሱስቲን ኤብፈንቴታ maqaan kee Desaaleen Caacoo Godaanaadha. Godina Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawaa ganda Gilxaa Misoomaa irraa dhufe. Dhukkubsadhee mana yaalaatti hedduu yaalamaa ture. Naannoo waggaa tokkootti ciisichaa ture. Gaafa hospitaala deddeebi'aa turu dhukkuba tiruu qaddaa naan jedhanii turan. Sireera ciisaa ture. Hospitaala baay'ee naannaa ture. Guyyaa tokko hospitaala naannaa jiru waldaa amantaa Hooligoostii hospitaala duuba ture magaalaa Bulee Horaatti achi kadhannaaf hospitaala deeme kadhannaa wayiitti jira konfiraansii jira innaan achi deeme galgala wayii gaafa achi dhaqu achitti argamee naa kadhatamee ture kan duraanii amantaa musliimaa ture bara 2009 amantaa sallee addaan kute karaa dhuunfaa kiyya jireenya dhuunfaa kiyyaa eegale eega samman amantaa dhaqee mana masjiidalee dhaqee salaateelle sagadeelle beeku gaafa kana amma 2017 akka carraa ta'e na dhukkubee ture dhukkubee gaafa na dhukkubee ciisichara ture waldaa kanatti amanii jedhane baqqaatii carraa amantaa qabaachuu qaddaa amanii naan jennaan dhufee amanee harka kaase hospitaala gaaf deddeebi'aa jiru konfiraansiin magaalaa Bulee Horaarraa qabameeru naannoo hospitaala Duubaatii simanni sagada achitti dhaqee yaamane naa kadhatame waaqayyoon galatoom bilisaan si geggeesseera amma booda dhibamtu naan jedhe dhukkuba tiruu qaddaa gaafa naan jedhamtu garaan kiyyaa na baay'eera guddaa garaan kiyyaa akka kana diqqaa miti as nagaa baay'ee akka malee na baay'ee ture
garaan kiyya dhiita guddaa qaba namattuu qabee na garagalcha hin tachoo ofii yeroo naa kadhatamu santi bakka waan fayyuu yuufinsoo carraa dhumaarra jira bakka du'uu qofaa jedhee hin ture gaafa hospitaala deddeebi'aa turu yoo qoricha mana hospitaalaa naa kenne liqimsu baay'ee natti cima na dhukkuba akka malee garuu akka carraatee asitti adoo kadhatamaa adoonaa kadhatamoo wal sagantaa dordofu man qulqulloome galati waaqaa galu anin qulqulloome fayyee amma nama ta'e naannoo ji'a afurii taga fayyee ofiin sochii eegalen ji'a afur qabadhe ji'a afur keessa nama miira akkanaa yookaan foo akkanaa baasee socho'ee deemullee fiyyaadu garuu manni yaala waggaa tokko faga tiruun keelatee duudutti sochii tokko kennuu hin qaddodhan amma waa galatoom hojii hunnaatu hojjedhan gaafa dhufee asinnaa kadhatamu dibata fudhadhee gale dibata si fudhadhee gale dibata san yoo bishaan dhuguutti naqee dhuga laslaasa'uu fayyadamuu itti naqee fayyadama dhugee naa iiti keessan yeroo gabaabaa keessan na fayyise namni waaqaatti kadhatee qibaatiin guddaa waa isarra jiruuf bishaan irra kadhatamee jira koottaa fudhadhaannaadhaan dhaabbadhee silfii seenee hiriira dhaabbadhee bishaan san fudhatuun natti ulfaata akka malee waan na dhukkubuuf akka carraa deddeebi'aan ture waa igalatoomu fayyee nama ta'e amma anuuyyuu hojii hunnaa hojjetinii waggaa tokko booda naan jedha deemuu mati hojii hunnaatuyyuu baay'ee hojjedha sadarkaa kanatti deddeebi'ee nama walii hiriiree anuuyyuu carraa kan argadhan se'a namni naannoo ji'a 11 mana ture an fincaan na jalaa fuudhan udaan na jalaa fuudhan ijoollee xiqqoo qabee gadi na baasa bakka yoom ba'ee nama waliin deemee hiriira waan jedhu halchaa ture anuuyyuu garuu akka carraa guyyaa tokko boodallee ka'ee nama walii hiriiree argame naannoo ji'a afuriitti nama fayyaa waggaa dheeraa qabaataa ture natti fakkaate amma nafa gana ga'u baasa kana waaqan naa kenna boleeyyaan kiyyalleen kan naannoo biraa yookaan biyya lafaa keessa jirtan dhuftanii fayyaa kiyya kanaan dura hiriyoonni kiyya baay'een jiranii dhufanii nan alaalanu natti gaddaneen bu'anii desaalee nu keessa hafe jedhaa turtan jettan isinillee kaammallee kiyya san biyya lafaa keessa yookaan naannoo biraa jirtanuu karaa fuula televezyiiniitiin viidiyoo kiyya kana laaltan akka isinillee carraa kiyya kana dhuftanii qoodattanii na waliin gammaddanii yookaan mana sagadaallee deebitanii carraa kana isinillee argattanii na waliin hiriirtanii waaqayyoo galateeffattanu isinillee carraa guddaa hawwa yeroo mana yaalaa deddeebi'aa ture jira hospitaala si'a tokko lamaa miti yeroo baay'eetti deddeebi'e qoricha hin fayyadamu qorichi tokko immoo qoricha kennanii gosa 4-5 naa kennanii kenninicha hin fayyadamu birri 10,000 oliin bitama yeroo tokkotti 15,000 16,000 baasii baay'ee baase garuu sadarkaaf qabeenya qabuutti fixadhee sadarkaa deeggarsa maatiin naa godhanullee deeme waa'ee galatoomu amma fayyee nama ta'e argame yeroo asiillee baasaa ture baasiin kiyya kan baasaa ture baasii tilmaamee haganan jenne baasii humna kiyyaa olii baase baasii tokko malee mana waaqaa dhufee fayyuu kiyyaa fi galata galchuu barbaade. Maqaan kiyyaa Kennaa Roobaati kan irraa dhufe godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawaa magaalaa Fincuwaati. Isiin na biratti argamtu tuni haadha manaa kiyyaa baroota hedduu fi yeroo hedduuf dhukkubaa turte dhukkuba kanarraa fayyitee dhugaa baatii gooftaatii fi fuula waaqaa dura dhiyaanne dhukkubisiin yeroo hedduu fi mana yaala gugurdaa deemaa turre deemsa deemnu kana keessatti yeroo hedduu qabeenya hedduu baasaa waggootaaf baroota yeroo hedduu jechuu waan kana baay'ee itti rakkataa turre garuu mana waaqayyoo yookiin nama waaqaa bira dhufne waldaa hoolgoosti addunyaalessaa akkuma dhufneeni nami waaqaa nuu kadhate yeruma inni isiif kadhate sanii irraa kaachee fayyinni guddaan nuu ta'e amma isiinis fayyiteetti waaqayyoon nu gargaaree fayyinni guddaan nuu ta'eera dhukkubi isiin irraa fayyite maatseen kaanserii dhukkuba maatseen kaanserii jedhanu dhukkuba kanarraan fayyite akkuma nama waaqaa kadhateeni guyyaa yeroo ayyaana darbe irratti dhufnee turre bara 2018 jechuu gaafa ayyaana qaxxaamura waggaatiif asi dhufnee turre guyyaan suni akka tasaa amusiirra oole guyyaa arbii irratti amusii gallee nama waaqaa amusii nuu kadhate bishaan fuunee bishaanirra nuu kadhate nuu kenne yeruma san fuunee bishaan san dhudde galgala san dhudde arbii ganama kaanseriin garaa keessaa bu'e waaqayyoon karaa isaatiin akkana nu fayyise akkana nu gargaare amsan qabu nami akka keenya kana itti cinqamtan ha dhukkuba kaanseriitiin dhukkuba sukkaaraatiin dhukkuba HIVtiin dhukkuba deemgeffiitiin kan nami waan kanaan rakkataa jirtan hospitaala garaa deddeebi'aa ka baay'ee cinqamiisa jirtan adoo gara waldaa kanaa dhiyaattanii dhuftanii fayyina kan akka nuti ittiin fayyine akka nuti ittiin gargaarsa argamne kan adoo gargaarsa argattanii isiniin jedhaa biyya keessaaf biyya alaa ka jirtanu waldaan hoolgoost addunyaalessaa karaa nama waaqaa appoostil barisoo bokkootiini karaa isaatiin ka hunda'e nama waaqaa bira dhiyaattanii waaqa kadhachiifattanii akka fayyina guddaa kana
dhuftanii nu waliin qoodattan isiniin jenna. Waaqayyoon isin eebbisu. Wanni nu qunname nuti qabeenya hedduu itti baasaa turre birrii baay'ee itti fixanne ji'ootuma kanaayyuu birrii hedduu biyyaansa adoo birrii hin tilmaamame haga naannoo 30 olii itti fidne. Garuu isiin jiraattiin seene nama akka nama du'ee teete bishaan kurree ayilaandiitiin kennamaafi san qofaa moti operaasyoonii godha jedhanii hospitaala Bulee Horaa irratti operaasyoonii haateetu jedhanii nami waaqa appoostilii daawwalanne kun operaasyoonii godhaarraa akkana jedhaaranii jennee itti daawwallee yeruma san silkii akkas nuun jedhe operaasyoonii lenteetu hin duutu an du'a isii dhaggeen jiru. Ammaan jalqabdee siree sarraa hin kaate jedhane sa'aatii 5 operaasyoonii isii godhiisaaf sa'aatii 5 irra qabane sa'aatii 5 irra itti qabane san adoo sa'aatiin sunillee hin geenye operaasyoonii isii hafeeraa jedhane Waaqayyoon nu galateeffadha. Maqaan kiyya Maartaa Morkataa jedhama. Godina Gujii Lixaa aanaa Doddadaawaa irraa dhufe ganda duwwaa tokko keessaa dhufe wanni Waaqayyoo naa godhe waan baay'eedha. Aga cheertiin kos ijaarame waan baay'ee waaqni nu godhe ifa baay'ee nu fide ragaa kiyya tokkoffaani guyyaa cheertiin kun jalqabame bara 2013 seensuma isaa waaqni waan guddoo godhe inni gaara ollee galuu jirruuni nami wayii ilmeetti akkama dhukkubsattee cittoo waan jedhan takka dhukkubee ilmeesi angaaraatti kadhannaa galuu jiru mana kiyya gortee waan kana siinatti hin ta'ennaan dibata fuudhee itti naqe dibata kaaniin yoosuu mana yaalaalle geessaa dhaxxee mana cidhuulle deemaa dhaxxee nami kun kadhadhabe dibata kaayeegiitti naqe yoosuu madaan sullee gogee fayyee waaqa naa galateeffadha. Ragaan kiyya ni lammaffaa bara 2014 seensuma isaarratti dhukkubee ture garaachallee garaa qaba hin dhukkuballee waan baay'ee waliin rakkataa ture adoo achuma jedhu ji'a 7 ciisee ture ji'a 7 ciisee kana keessa garaachallee qaba harmi akka malee na hiitayee ture harmi kun na hiitayee ture waan godhu wallaalee mana yaalaa deeme mana yaalaa yoo an deemu harmi keeti kun luuxaa qabaa luuxaa sitte eeraa naan jedhanii marfee 8 naa kennan marfeen 8 naa kennan kun itti na ho'ise malee na fayyisuu hin dandeenye. Achumarraa kaasee adoolumaan farru mana kana dhufee dibata fudhadhee dibata mana qabaa dibata kaaniin adoottuma naqataa deemu harmi kuu achuma fayyee hin bannellee ka biyyaa si'achi urataa ka yoo dhibamanillee ka irraa fayyuu hin danda'anu achuma narraa fayyee waaqa naa galateeffadha. Achuma keessa adoo jiru luka kiyya mirgaa kana kallatee na qabattee turte. Anna dhukkubaa hin beekne ture akkamina dhukkubaa dhibuma kana keessa dura wanni kun na qabatte mana wayii deemee laalladhe bishaan ifitti naqadhu miila waan sibiila wayiin qaqqabu baay'ee rakkataa ture mana yaalaa irra deddeemaa ture achiin booda birrii isaanillee kaffalee booda fayyuu hin dandeenye mana qoricha wayiillee mana gujii wayii deemee re'ee maanii kana kaffaltaa naan jedhanii turan achiin duuba manni itti an fayyuuyyuu hin jira jedhee waldaa kana ittuma keessa waaqonfadhaa asuma ture. Ennaan guyyaa tokkoon booda ani kadhachisiifannellee teessuma kana qofarra dhufe ta'ee asii eegii ta'ee wanni sun cuftuu narraa dhaabbatte waaqa naa galateeffadha. Bara 2016 daa'ima garaa qaba. Daa'ima kana garaacha isaa ji'a 5 ga'e. Adoonni hin taphatinuu ji'a 5 ga'e. Ji'a 5 ga'een booda isiin maan ta'ee shakkee xaraaxaree wanni kun bakka 2 na jira. Garaachi kun bakka 2tti na cite daa'imni kun garaa keessa na ta'e jaartii cidheetti wayii deeme achiin booda jaartiin tun garaa keetillee hin qabadhu daa'imni kun bakka 2 citeera mana yaalaa deemi naan jette mana yaalaa deemi naan jette sin jenna mana yaalaa dhaqu deetti dhaqu qabaa jedhee chibaye mana namichi jaartiiti achi eegi galeen booda dibata bishaatti naqadhee dhuge yoosumaan jammaree daa'imni bakka 2 cite kun yoosumaan jammaree taphatee kanallee waaqa naa galateeffadha. Waaqa maqaasaa eebbifama. Maqaan kiyya Daraartuu Lataan jedhama. Kanin jiraadhu magaaluma Fincaa ganda duwwaa 2 keessa. Waan waaqni naa tolchee waaqa kanaaf ragaa ba'a. Nuti kanaan dura amantii kanaan hin turre ortodoksii turre anaaf abbaan manaa kiyyallee. Waggaa 4 osoo ilmeen argatin turre an biraa waaqa fudhadhe waaqa maqaasaa galatoom. Akkasuma ture gaafa abbaan manaa kiyya mana waaqana erga hin deemaa gaafa inni na dhooge osoo oolu nama waaqa hawaariyaa biratti kadhaa akkanaa godhan gaafadhe namni waaqaa suuraa irratti illee
naa kadhatanii suuraa kiyyaaf ka abbaa manaa kiyyaatti kennee suuricha irra naa kadhatanii itillee ilmeen argatta innillee waaqatti hin deebi'a naan jedhe. Waaqa maqaa isaa eebbifamu. Akkuma isaan ilmee arganne ilmee dhalateen booda ji'a 3 yoo ga'u waaqa sagantaa galataa goonee waaqa mana keenya irra galateessine namni waaqallee irra argamanii saganticha irratti ganaa garaatti dugdatti bobaa baattee ganaa ilmee bacaa hortanaan jedhaniin eebbisanii waaqi galatoom akkuma isaan horuutti jira. Abbaan manaa kiyyallee akkuma hin deebi'a innillee naan jedhe san innillee araara nagalchaa jedhee namni waaqa araara deebisanii innillee amma afaan tokko taane nagaa waliin jiraachaa waaqa waliin waaqessuu jira. Waaqaa isaa eebbifamu. Ganaa dabalattanii ganaa hortan waan jedhaniif mucaa lammaffaallee nagama waaqi na gargaare rakkina tokko malee nagaan da'e mucichaaf maqaa nuu baasa nama waaqaa jennaan maqaan isaa dabalaa jedhani. Akkuma isaan dabalaa jedhan ammallee kunoo sadaffaa dabalannee garaadha hin qabaa. Waaqi maqaa isaa eebbifamu. Namni waaqaa naaf kadhatanii waggaa tokko keessatti waaqi ilmee na badhaase nama waaqallee naaf eebbisa. Waaqa naa galateessa.